panutan imut basat kuliah tanya awal dulu waktu mitina hati jadi koncewa tapi bita daun diri sisi gawir aduh ampun takdir segera diukir ngakir lami badate bagian tunggara ampun serpisan gogodana gitu aja serpisan gogodana buktina kalah hutan sepanjangna puasa tampilan dongana dirapeti badate asa tunggara aduh ampun serpisan gogodana. Alhamdulillah ya. Tos tiasa kapidangkeun